Bordan Development Committee tumpen executive meeting kang nipon. Lason sinipai inkoraner kep toniwan nong Bordan kontensi ki parlo la horizon PWD IB along executive meeting ki pamanpon. Bang so mai long ki chengpen ki jud mai chepa hempu pon mai phu Krisrong Parlapen konchun bang Chandra Timung Finance Secretary Kolom Singh Terang adun thu VP Kamanti So Lapen VP Horbong Kathar Lapen Khaya Singh Ingleng Lapen Horotok B GS Organizing Lapen thu Rohini Be Assistant Secretary Lapen Horthe Kathar Publicity atum Mesen Chingwai pon Anparta bang solong aluhiman ben chetong don Philip Teron mate Chief Innovation Bordan Development Committee bang so mai long pinang anon malom bordar mate bordan angkang alam Cingki Chethan pon koson si Bordan hawar kapacing thur jima lapen anso se development akam ki klempon nangji kapacing thur pon thek jia phansi pini president hempen mai pha ponsi mesen me et pen mai pachun pon Bordan pen biren teron report Time News Diphu Binong Teron Assam Group Award kilong abang phu chepatir pi pon pen free health medical awareness com drugs and cancer awareness camp kepadopon Borjan kontensi ke palo rong thilua long Binong Teron Assam Group Award kilong abang phu pen rong alom non barla por kiso pen kosonsi chipajok pon nang jima pu matha ponsi free health medical awareness com drugs and awareness camp kepadopon Bangso awareness Binong Teron pen chepatir pi pon along kachirabdun lake Amlukhi Sport Association mai phu papuram rong pi pen si chirabdun lo Lapen bangso awareness along jasemet ke cancer akiso iso kiso pesar pen chenglok kaprek akiso sitame akijoy pen se langpon lo Lapen bangso awareness ki bipon along kachirabdun Dr. Mirmili Teron pi Dr. Rengmir Sorong hang pi Dr. Munisa Taro pi pen chenglok nas lapen asa tuma phansi chohang pon lo News Text Report Time News Diphu Amlukhi aha waralong pen pini bang pen penang awareness pikang long wala pen penang screening tu pikang long lo ini tum kila dak dental ko team matela dental team to facilitate hedi dak nang chitong lun si penang an ini tum ta chini lo penang anon kini tum ingho ke so ingho ken men hangoi ingho lo penang ki kenjang lahai ake so do ik pik an lagi mane common chiklang lap lo si pini dak tum penang an hek ponong lo ke so ta la pen ba so ke so koson se kacheman ma koson si treatment exam nang ma la pen koson si la so ke so pen jun chepa jokon ji ba la high awareness itu pikang long lo la pen kem yang di tum la dak pinang an mai mingi tu tu hedi aso ke so lo ko te pilo mata thake aso ka chip lokan chotwa treatment Boxi option lo usi pinang ke kachini jot stamina so concept ki gili tum mane la so concept ki hedi ni tum mangkudu nang ne ni tum treatment ta pinang aso ke bosai kuri melang masi info lo long anam nang ki pia so ni tum ko an siki mane aso ka preke hino dak lo pulote nang ching jok tu thilo mati di la se anam nang ki se free tu ji pha sini tum bor iponang ko la sini li tum hem do kopan ke chini ne lo tu jong se info lo na ki so la son bo te hedi doctor a do tam su ka ke bo tu ko high awareness ni tum pinang ching che khan kon long la sam kon lo la sila son thot like aku dan apang ke like before long ta Pikam pinili tum before long mata la high oversight do lab la sini tum like dental ko fatim pen si pini ke bang la sana tum jong se la high apiso jat do puno ting ni tum long bang ran nang hum di igno la pen la hair treatment la long ponji jong ti associate fun ide do ti blok nang kok lo puno te ni tum ka press implant a procedure to la tum associate fon mela la si mane aso videt lo ule mane aso ke so pen aso lo ki blok nang vik pu la so concept ni tum ti ko nang ni la pen ti penang tum ke anghu kim men anghu like kang ul ha ta do ma ti di la haya problem ta tum hem ar lo hem ti do pen keคนนี้เกมดังถึงจะคันนี่ตึงระดับที่บางเป็นนางมือตึงโดดนี่สู้สู้อันแต่อันอิงนี่สู้อิงกิชิโบดามอุลุสิแล้วนี่ตึงพนังจะคันนี่ตึงนี่สู้ผู้บางเกละสู้คอนเซ็ปต์บางเกะฟังจดลอนนอนบางเกะแอดวานซ์สปีกลงละสิละให้บางเกะจงของตุนังเงโลกับเปรกกิสู้อันมาเดอันกินตึงปังดังดำนังนี่โลละสิcancer oral cancer ให้อัพคนลงกับพี่ปอดมาคุณเราแต่ดีนี่ตุ้มอิงผู้เป็นสิกิจโชคิจุนปินักละสิอิง Ya, bitong tumpan ini ngakau venture kang pinida rong tidu hawa long ini tum medical awareness camp lo pen drugs pen cancer hin penangan love that rong arat pan pachini ani di doctor ta doctor ben alang li ke doctor rengni so rong happy pen ke doctor mini pen ke doctor
Monisa Tarupia lang itu pandak so hang pendak itu rong tu hawa penadung ara ta rong ten plang pendang lop rong peso pendang lop muhim pendang lop dak penang ana la chitong lo pen kita hai harisi so say patient tum nang chitong nun lo pen penang an alam pe kami arji pon lo pen ke penang an testo ayin kami jalan pon lo pen tinili ngarong dak hawa to pan ni laso hin bang kem lo pen dak Nakitong dum an dum kami pinaan da ari so jang priwa kami na nagcara maksud dum तो मतलब একটা মানে গ্যাদারিং মানে হেলথ ক্যাম্প के बाद along people Mr. Binong Terong se along se organize along ini तो panang ki chokata ni तो minone along ni kan chulo ni as ni ke doctor English se wrong ni ni sorry ni तो Assam Cancer Care Foundation sila तो ladak NCT screening ki claim kansiba pressure natin non cancer mane cancer screening kami pondong lo angko a cancer chilang a cancer pek ini tiba kira iso hem a cancer mane early detection mane cancer akise ke kitchen pele mane kitchen sia hot pele chidang lo pete cancer akiso son cancer akiso pek ini tumbang ke mane bas ba kiso la hai ki dui kopot la hai a kon ki chopen mane ubo arlo a cancer pilong ji a chances do ko po se alang ji tum kan pon iklong ke pon iklong lo an ke ini tumbang ni ta hai ke on pe ini tumbang ke covid ki so mane covid ki cho abi ki do si ki thek long an ke alang ni tum covid ki cho a chok pen ku ti an thek ke hen no ang bo arlo yang thek ke no thek long ji si kin la hai bang than pon iklong lo ang ke ri tum bang screening ang ke bujai pon iklong lo ang ke ri tum alang ni tum phante son la beta kimi than pon iklong ki cancer a hospital ini tum ada ke difu long mat de bonai bom lo ko so beta kimi ta than pon iklong cancer treatment ta lo iklong lo ko bang than pon iklong lo ang ke cancer treatment bang ke treatment bang ke hospital long sudi bom lo as mani a treatment an kahin lo an mani ang tan andam iknang nilo itu man ji adin long mata mo kasto le kitang lo pote kapte ka treatment ta long kon ikko matin on radiation ma surgery ma lahaya treatment ta long kon ikko la siang kinon dito a hospital long mata no sa free cancer screening